بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ کی کرم امسung احسان نے اللہ تعالیٰ نا ایکوئی پن مقبو مفہم سیدہ جمعہ کی رکعت انی کھکتن ادا تو نگائی دمکت پلہن بیرے اللہ نا مسیبو اوانگ بتاکت قبول تو بھی بویسن ادوگا لیمہوری بپنسیمت خرس سیدسو اللہ نا محاک احکام امسung نبی کی طریقہ دا مپون پھانا چت پنگمبگی توفیق بھی نبی بویسن. محترم دوستو، زمین امسung زمین سیدہ لیریبا مخلوق میام سیگی مخلوق میام سنگ سیدہ یہ خوائدگی وانگبا مخلوق انسان میوی بسینے با سیگی انسان میوی بسیدہ اللہ نا آسمان دگی تھرئیب احکام پن نمک سی سیگی سی انسان میوی بسینا عمل دا توبنگم مویدبا تحمل توبنگم مویدبا احکام نصیب ہو بدا تھارک تریب انسان میوی بسیدہ اللہ نا تھرئیب احکام میام سنگ سیدہ انسان میں بھی سیدھا کان اب پھنگ دب احکام اما فوبا نصیب ہو بدا تھارک تریب اللہ نا ایکوئی نصیدہ سو کھنگ بنگم میں زمین اما سنگ آسمان قائم توری بسی کناگینو انسان میں بھی سیگی دمکتنی انسان میں بھی اتوپا سیمی با مخلوق میام سنگ سی کناگی دمکتونو انسان میں بھی دمکتنے خواہدی کی سردار مکوک اینا تھمی بسی اشرف اینا تھمی بسی انسان میں بسی نے ادنا انسان میں بسیدہ لائبہ مفہم متم کی متنگ اننا معاملات امسنگ معاشرات تا جو بھی احکام لائبہ پن نمک سے سیگی سی دنیا دسو کانبا انی مکتنے با دنیا دسو ادوگا آخرت تسنے با دنیا کا کی نتے با بلکہ آخرت کی سنتے با انی مکتنے با کانبا پھنگا دوری بسی انسان میں بدہ لائبہ حالات امسنگ معاملات تا اوابا ننگائی تبا سیگی میام سنگ سیدہ سو اکوئینا صبر امسنگ تحمل توربا اتوی تارگا دی سیدہ سو کانبا پھنگے سیدہ سو دنیا دسو کانبا ادوگا آخرت تسنے با کانبا پھنگے بسی اکوئی دا اوابا ما لائنے سیگی اوابا سیدہ اکوئینا صبر تورے ادو تسینگ نمک کیوئینا انسان میوی بدل لکھلی با اوابا سی کتنگ ننگائی تبا سی سیگی سی ماگی متھکتا اچوبا اوابا ما لاک بدگی کننگائی دمکتا اللہ نا تھرک پنے بسی گی اوابا مسا مسا سی ادونا پولم انینے بلائری بسی احکام سی ایکوئینا عمل توبنگم مویدب احکام اما پھوب اللہ نا تھرک تے با عمل تودری سی ایکوئینا توروین تودبنے انی سبنا حالات لائب پوسک سی سیگی سیسو اللہ نا ایکوئی گی کانا با پیننگائی گی دمکتنے با ایکوئی گی ادگم لبا حالات اچو بدو کن بیننگائی گی دمکتنے با سیگی حالات مسا سی ادونا ایکوئی کی پنسی سیدہ لائبہ احکام سنگ سیدہ ایکوئی عمل توربا سیدہ سے انسان میں بھی کانا بنگا حقتنے انسان میں بھی سینا خواہدی کی نوسی جب پوت اپام پوت سے یہ انگوبا متمدہ ہر لائن خودنگ مکتگی لاستا لوئی نمک کوئی رو رب متنگ دو دا یہ انگو رب متنگ دو دا کرائی دا دارکانی ایگی مال اما سنگ ایگی دولت سیدگی ہینا پام بنوسی با اما پوبلائیتے با نحاقنا پام جریبا نوسی جریبا پوتو اللہ کے لمبی دا خرچ تو حیری میں نحاقنا پام جریبا اما سنگ نوسی جریبا پوتو کرائی دا اللہ کے لمبی دا خرچ تو ادو کی بدلا دا دنیا دا لئی رنگی دا سو نخوی سے مالا مال تو گے ادو کا آخرت تا سو سیگی عذر سے سکھ سوئی شوئی دا نمک کی پھنگن گیا بنے ایکوئی نا اللہ کی لمبی دا خرچ تو ری بسی محترم دوستو خرچ تو بنتے بھائی سیدھی انویسمنٹ نے جمع تورگا تھمی میں ایکوئی نا پیجل لگا تھمی میں سیگی سے خرچ تو مانگ بنتے با ایگی دگی ہین قیامت کی نمیت پتھو رکھا دوری بنے ادونی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بکری اما مہا کی مناکتا بکری ہمینگ اما ہدیہ پی رکھ ہدیہ حضرت اما عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول دا سیگی ہدیہ سی لوئی نمک زباہ تورب متنگ دا انتوخرے با لوئی نمک ہدیہ نے صدقہ دے اللہ کی اہلو آیال دا صدقہ قبول تو دے
sadaka sizinaba yade hadiya si laba matung sida amma aisa sina loina mak pithokhre ba yen thokhre ba aduga sumna khaki Allah ge rasul na pamjaba dasti si maphai si si khakta kha aga thamore Allah ge rasul hazar amma aisa da hange karaino asai haming du sineba loina mak Allah ge lambi da pikhre sumna khaki nahak na pamjaba adugum laba maphai do adu khakta ngai ri sineba hamingi Allah ke Rasul hai ba e Aisha taseng na makyoina jitna nangna Allah ke lambi da pithokri ba yen thokri singdu adu di loina mak jama tawraga laikhre adu khakta ne lemhori ba adu ga sigi posak nangna thamori ba posak se sisidi charaga loina mak zai oi khradab ni karim ta kana ba phangoi zai oi khradab ni karim ta kana ba phangoi na sisina muhtaram dosto Allah gi mafam da jama tawraga laibadugi hadis kharane ba man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha sige ayat si sige sidasu qiyamat ki numittasu nahakna lupa ma kharch tawbasi sige badla da tarapi gen hari me lupa ma kharch tawbasi si tarapi gen hari me baheng adugum laba aduga ulama singsina sige tafsir da sige se hayeng qiyamat ki numit khaki natte balke dunya da sunen hairi दुनिया की सिगी मिसाल मैं अम्मा लेकर मुहतरम दोस्तों हज़रत अली की अहान बदा हज़रत अली की हदीस अम्मा खक्ता की येंग सेबा हज़रत अली सिना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन महाक्ता हुकुम तौरे अनीब अमलाक पने अनीब अमलाक मतम सिदा हज़रत हसन दहारी बसी नंगी नमादा ऐना दिरहम तरुक थम खिबनी अदुगी दिरहम तरुक तुदे ये अनी खक्तंग पूरला उसिने चतखरे मतुंग सिदा हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हाना जुबानदगी थोगा इबेसी करियना नहाक नसीगी पैसा इंगोंद थमन खरिबसी दे अटा लैनंगाई पैसा निसिने तम्मरे इमाना हैरे इबदी अटा लैनंगाई पैसा ने हैरे इसिने अदुई तारगदि चलो अमका नंगी इमादु द हैरुसो ऐना दिरहम तरुक मक थम खरिबद अदुगी तरुक मक तु पूरगा लाउसिने ऐना हैरे इमेना चले दिरहम तरुक मक पूरगा लाए असाई अनीब मीदु द पीखरे लोइना मक तरुक मत ngahaptang leiraba matungda da mere dosto ngahaptang leiraba matungda da mi ma ut ama pairaga laeba sigi utsiman hairiba hazrat ali sida nahak sigi utsi lebi gedra sine hazrat ali na hairisi ai leigani adu tawtabu sot kani sine sot bada nahak na pige da boy taragadi ai lehogi sine hujiki sabi sin hairibisi nahak ngondadi kari nahak sot charaga su kaiso akai bi leite nahak sot hauro sine lupa kaya dirham chamaga nifu sot haure tham haure yum phobo yaudringai sida muhtaram dosto yum da yaudringai marak sida amakan nupa mala hazrat ali sida haire sigi utbulisi kanagi nona hazrat ali na ai gini sineba sigi utsi yon gadra sineba hazrat ali na harsi yon gani tawtabu ai nakat lawgani sineba cash in cash oina lawgani sineba hand to hand paisa adui duga amaka ai gi sigi mal sisu nang na pukhiba lupa kayano hazrat ali na haire lupa chani ni sineba dirham chani खुदकता हुजिकी नुपासिना इन केस हुजिकी दिरहम चनी से लौथोगा हजरत अली दे पिरम में अदुगा नुपासी उच्ची लौथोगा पूरगा चतखिरेबा अदुगा असाईगी माना बुहौबा अमसुंग सोलहौबा पैसा लुपा चामगा निफु से सिपी खरबा मतुंग सिदा कया लेमहोरे हुमफुनेबा खुदकतनेबा लाखैबसी अदिदुगा हजरत फातिमा की मनाक्ता चलगा ए फातिमा एंगो जिस वक्त अल्लाह न हारिबसी मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा अल्लाह की लंबी द लुपा मा खर्च तौरगदी अल्लाह न सिगी बदला द दुनिया द लेरिंगै द लुपा तरा तरा सिगी लुपा दुगी बदला लुपा तरा पीगनी ऐनन अल्लाह की लंबी द लुपा तरु खर्च तौखिबदुगी बदला द हुजिक लुपा हुमफुनी पीरिबसी एंगोन हजरत फातिमा द सिन्ने सिगिसे सिसिने ईमान कमजोर वाला एखोई गुंबा न खोई गुंबसी सिगी बदला ने हाइबीरिए अदुना तब तारगदि सिद एंगो मसलुल लदीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबत सबअ सनाबिला लुपादुगी बदला दा लुपा सदरेत पीबीगने हाइरिबा कुरान की मनुंदा जो ईमान अमसुंग यकीन की साता जो अल्लाह दा थाजब थम्मिबा अमसुंग अल्लाह की लंबी दा खर्च तौरिबा मिसिंगदो अदुगी बदला दा चलो सीधी साहबाई किराम की सीधे मखाताना अदुगी चही चनी की मतुंगदा राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा नुपीनी महाकिम युम सिदा मेहमान ला अब मतुंग सिदा चानंगाई थकनंगाई करीम लेतरे कराई द करी पिसगने न खल्ला लाइनिंगै सिदा थोंग थिलक पने
thong thilak pa matam sida Hazrat Rabia na hai bamagi khadima sida kanano la ibisi eng mo matam da tan pure isine tan kya no engo tan mapan ni si Hazrat Rabia Basri na hari basi tan mapan do ai ginatte halan ko sine kana atopa migi oram ngani ai ginatte sine khadima se angak pa moy mehman leire chane ngai thak ngai karim ta aduga gap tagi Allah gi mekei tagi hadiya da khara la ibe posak se amaka halan khre kari maram ginon mathang gi da amaka la eba thung thillare ba thinla matam sida tanpur isine ba masing thiu kaya no sine mapan ni sine adu saire ai gi natte sigi se halan ko atopa gi oiram gani sine adugi matam adu da khadima sina angak pam challaga Hazrat Rabia Basriya rahmatullahi alayhi manakta Hazrat tasing na makioina karima zarano ingon amta de haibi usine karim mehman mang da leire mohoita pisa bai mohta haibidi Allah ge ghaib te gi madad laga pisa bai mohta nahak na halal libasi karimaram ginu sine ba adugi matam da mahak na haiba aina jis waqta namaz fajr gi hogat laba matung sida sahil mala ai aduda aina tan ama khatang pi gi bani tasing na maki sigi tan ama sigi badla da tan tara ai gi khidmat lakani haibisi tasing na maki Allah gi yaqin da thajai aduna tan ma panni ai gi tan tara lakadami ai gi ten halal limi sineba adugi matamadu da khadiman haiba tasing namak yoina Hazrat tan tara lak bani ai gi sana ngai ni aina tan am khaktan khaidok bani ai gi da makta maaf tawiyona adugi matamadu da hairak khina se karam bachahi chani gi matung da ne ba muhtaram Hazrat aduga sigi zamana sida ulamai kiram singchina haibiri eba karina jo yaqin gi sata thajaraga Allah gi lambi da lupa ma khars tawba magi mapun sina sidringai marak sida suksoi soidana maki lupa dugi badla lupa tara suksoi soidana maki pirakan haibasi hujiki ulamai kiram singchina tahqiq ke sata yaqin ke sata haira buput ne ba Hazrat Maulana Pir Zulfiqar Naqshbandi damat barakatuhumul aliya mahaki matang da mahangna Allah gi lambi da khars tawbagi mamitta lupa ma khars taw khibuduna lupa adugi badla da lupa tara changak pagi sigi mamang da mayam mahai khar bane aduga hujik su jo insan Allah ki lambi da khars tawri ba midu adu khaktana khange ba sigi sida ulamai kiram singchina nainari basi karina Allah ge rasul ge wafam se wafam amma khaktang puri dunya da lairi ba wafam wa mayam singchidagi khwaidagi sacha amasung bilkul ikhoi gi aseng ba wafam se Allah ge rasul ni sigi se thokrai ba ngamba mi bhoba lai banate adu kaisu leita ba ikhoi gi wat amma da phoba ikhoi na thajari ba pot ne ba aduga jis waqt Allah gi normal da Allah gi rasul na herap wa normal wa se sigi si pho wahini asing bane hari me ba aduga Allah gi rasul na wafam amma da qasam chara ga hai khri ba pose adu targa de adu gi wafam du kayam na powerful ramani Allah gi rasul na qasam chara ga hai ba wafam du kayam na powerful ramani adune ba pot am ahum da engo ba sadaka to bagi salasun uqsimu alaihinna pot am ahum se ai kasam chagi sine bhairi bisi pot am ahum sida kana gomba me ema Allah gi lambi da khars tawraba khuda gi qasam magi mal dawlat tu da kami oi hal oi wala hal oi hai bisi suk soi da me ki qasam char ga no khai da heram ni bisi Allah gi lambi si qasam char ga Allah gi rasul na heram khra pot ne ba aduna tasing na makki na ai gi iman se sigi mamang dasu lakhre da shaitan na khwaiti gi harauba jo Allah gi lambi da khars tawdriba liiba mi sing jo shaitan gi di dost ne na Allah gi dost oirisina jo Allah gi lambi da khars tawriba mi sing adune sigi topic se mamang dasu karak nei na khra pot ne aduna jitna ikhoina ngamimatik utna ikhoi Allah gi lambi da khars taw na gi hotna ba amasung sigi masjid tak khars tawri sisu Allah gi lambi da khars taw bani any har line khudim mak tai khoina sadaqa taw bigi fazilat sidi yamna wangna laikre aduna matam di ikhoi hau khre minute mak tara muk hau khre aduna sadaqa gi fazilat khakta naina matam da pung ani ahum naina badasu loiba nai roiba aduna ikhoina sigi Allah na thara iba ahkam singche sigi si aikhoi gi kana ngai ne ba kana gador se akhirat khak kinate balke dunya da sukana bane ba phangadori si aduna sigi ahkam singchi da chatpangam nangai gi khoi Allah da haijaraga koshish to batai Allah na haikri ba kharasida amal